iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyo yo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Agyamanak, nakasangpat kami matlaangan iti anak ko dito balay. Naimbag lakit din. Taadda ni insa ni Stephen anak kiluganan mi itay. Sa dino tinagapam, Rowena. Impan ko ija ospital ti anak tala kay. Nasugat ngamin ti takyag na. Kat masapul ang madait. Naimbag lakit din taadda ni insa ni Stephen. Iso tinang itulod kada kami ija ospital. Aging ka iti nagsubli kami. Iso akasta tinapagteng ti anak mo. Tabuisit ter aramiden nyo kani Stephen. Anya, tumultulong lang arudan kada tajay tao. Kasta pa'y ti ibagam. Di mo man ikalintagan ti lalaki. Anay ko, apay akinabil nakmatan. Apay, Dario! Nay, ayan ti asawa am Rowena. Apayas ikamot ti mang balbalsig iti kayo apag sungrod yaw. Nakaturog ti asawak nanang. Ha? Ay, aguray ka man. Apayakas tatarupam. Adamot tan black eye mo. Kun limlim tagdag iti matang. Nagsangsangit ka? Ako nanang. Naidara mo dumak. Iso akas to Nagsangsangit ak. Gaputan na karo ti sakit na. Anya? Agsasaungat na ti anak ko iti pudno. Anya ka diti bagayo iti asawak, nanang. Awan, dinamag kulaang. Tanakitak mo't ngamin na si katagbalbalsig iti kayaw. Ay, uwan gayam. Kumusta nga iti apo ko? Dinait damot laang ti sugat na. Oo, nanang. Inyawid mi mutlang adagos kaniin san Stephen, idi malam kalman. Nasayaat nga rod no kasta. Ay, bantayan nyo na imbag ni Larry nga apokok. Di yu baybayan nga agay ayam, iti dila kumpormi dita. Nakaluto akon iti pamigatan tayo, Dario. Nakadasaran ti makan iti lamisaan. Umuna ka namangan, tas sumaruno kami mutan ka ni Larry. Talaga matakasta ka. Umuna akpay amangan, sakbay ada kayo. Ket, anya ti linuto mamasida. Ugot ti kamuti ta isumot ti adda. Anya? Ket, anya ti masapol dya inam? Apay ngay may diti balay. Ken anya ti nagsaritaan nyo itay. Siguro siyak manan. Imbagam manan ti panangkabkabil ko kun ka. Saan? Nila ang lari nga anak tati kayat na nga umay kumustaan. No nadaitan ti sugat na. Day talang. Awanan ti sabali pa'y ang nagsaritaan mi. Nasayat. Ramanak man tinluto. Apay Dario! Nagalas ka ti pa naglut-luto mon. Nagtamnay. Kunak mo't ano agluto ka. Nayuna mo't ti asin na. Apay nga, kastoy? Unay kamatan, Dario. Idi na minsan, kunam anapgad ti inlutok. Ita tabi nawasak iti asin. Ibagam anatamnay. Saan ka mauawatan? Talaga kitya, visit ka nga. Kung hindi paraangan din San Rowena. Itulot ko tinalipatan na jacket na anak da.
Ay, dinaksungbatan ah. Kasanumot ngamin. Agap-apan samot na kita agasawa. Kabilang kang pupay. Ano ta ti mapaspasamak ka na. Ay, sus. Kabilan ni Bayaw ni Rowena. Ano ka ditar aramidan na. Sumrel kaklatan. Bayaw Dario. Anya tar aramidam iti kasinsin ko. Di ka makibibiyang dito, no di mo kaya mapatay kayo. Anya, papay. Anya ti basol ta asawam. Ha? Di ka man agin sa saludsod dita. Amok nga da relasyon nyo nga kasinsin. Iso akas taunay, ti panangisak-sakit mo kan ko, ana. Buisit kayo! Anya niya? Nagbidlot ka. Imayak dito'y balayaw. Ta itulod ko da ito'y jacket ti anak yo, anabati iti jeep ko. Iso nga dablak ay ni Rowena, takabkabilan ni Bayaw Dario. Day tatagpaysaw. Anya, no kasta, agliblibak laang kanyak ni Rowena. Kunaktumot ka. Mabutang ni Rowena nga gipulaw. Takas jay mo't gayam di asawa na. Nauyaw. Kaasibat nga rin ti anak ko. E di balasang pay, nakapinpintas ti langana. Ado ti mangidaydayaw kan kuana. Ngam ita, nagkutungan, kandi na pa yan masagay sa itibuok na. Saanan anasaranta? Madlaw nga daparikot na. Tinasaya at mapanyo kita ni Rowena iti palayta. Di yu baybayan. Barang no iti pasaray ipapanyo ijay. Kat agbain basit ni Bayaw Dario. Kumusta ti Riknam, anak ko? Nasaya atan nanang. Aglabaki ti badumi. Kalpasan na. Mapan kami iti anak ko anilari iti ospital. Ta follow up check up na. Ala, aglaba ka laangan anak ko. Ta siya kung ti mangipan ka nilari nga apo ko iti ospital. Nanang. Di kagdanag. Siya kung ti makaammo iti apo ko. Bakit ni Rowena, nga anak yo? Saan na naroon baga? Surutan nyo, kas laubing dito, balay. Ha? No panggap ko nila rin nga anak may. Adagmit nga mana. Siyak ti mangipan kan kuha na di ospital para iti follow up na, nanang. Anya kayo ka di? Ay, sige nga rod, no, kasta ti kunam. Sige, agawid ak nga rodon, Dario. Sige lang, nanang. Nagadulakat nga, muyong. Nalpas ka na naglaba. Ingka mga ayo iji baker. Tanay, on pagsungrod. Intun bigatan, ngaypan mo iti ospital ni Laray. Anya? Dario? Kunak man no si kanti mangipan kan kwa na iti ospital. Masadutak nga rod. Kaya't ko ti maturog. Hanggang ita nga aldaw ti follow up check up na. Masapul amapan kami ita iti ospital. Iso asikan ti mapan mangayo. Kunakmat nga intun bigatan day ta. Di ka makawawat Kaya't mo kabilan ka manan, Ha? Sige. Mapana kun mangayo iti bakir.
Kunak no ni Dario ti mangipan iti anak da iti ospital para iti follow-up check-up na. Ngamnimot lagayam Rowena tinangipan. Kaya't ko kumamapan bisitaon ni Rowena nga inaldaw. Mabain na kun Tanagalas mo't gayam ti ugali ti asawa na. Talaga analas ti ugali ni Bayaw. Agasan niyo. Ibaga na paikit din nga kano relasyon mi ka ni Rowena. Anya, Iso alikliklik ako ni Insan Rowena. Tadya ka terire. Ay, nawanla ko matanak da. Di orag sinadan. Oray tanapintas mo ti kasinsin ko. Mamatiak nga do tag gusto kun kuana. saan mo't nga rod akaslakana dayta nga ibagbaga, Miss Stephen. Iso nga, agkarkararag tayo latan. Asapay la kuma, taagbaliwan ti asawa na. Amo man na baragag. Damagan pa lang, no, sa dino tinaggapuak. Mati ka, danga! Huston, Dario. Di kaglaaw. Ala, mangrabi kakit din. Itay pa lang nga inururay da ka. Ayat masida. Ugot man na, hindi ka munay. Ugot la ka na yun, lutluto masidsidente. Makauma. Awan pa, amumat. Dario! Awanan! Imbundaris mo matitantimakan. Di kaya't ko agsasabali mo. Tiluto mo si Dan. Saan nakasta ka na yan? No kaya't mo ti agsiday ti sa bali. Di gumatang ka. Kasta. Anday ko. Awanan kay tibayin, Dario. Naranggas ka unay nga asawa. Dakila kong tatang. Yung kasta pa lang aramidin nyo ko ni Nanang. Na. Apay ka diyan naranggas kayo unay ka ni Nanang. Awan mo tamo ka nadagsa na basol na kada kayo Aray, lumaban ka, Ay ko. Apay akabilan dak nga hitatang. Lumaban Anak ko, panaw ka na. Aday wam ti amam. Panawan na kami dito eh. Siya kun ti makaamukan ko na. Mapan ka pa'y lang iti ayan dalolam. O sige nga rod Nanang. Inak pa iti balay da lola.
Nanang, ato inti sweldo kiti makabulan. Itad kun kada kayo. Tamakaan mo kayo iti masapsapol tayo dito'y balay. Ay na, agyaman anak ko. Sapay la ko mata bendisyonan ti Diyos ti trabaho. Wan gayam nanang. At daoting mi kadagiti padak nga empleyado iti kumpanya. Babalin mi ti mangitugot iti kapamilya mi. Isong agsagana kayo ha. Ikuyog kayo iti papanan mi. Sa dino, anak. Di kayo nagdamag nanang. Nga mamok. Magustuhan nyo ti papanan tayo. When anak ko, katingay amam. Kwa, nanang. Inton maminsan tulangan nga itugot ko ni tatang. Ngamin, awan ta agbantay dito'y balay. Anay ko, nasakit ti bagbaging bakit. Sana ka makapangana. Anay. Anya, kasanungay daytan. Sapay mapan kami niti pagpasyaran mi alugar. Nanang, ito yun. Agur-ura yun ti pagluganan tayo. Anak, masakit ti amam. Ah. Isu nga agbati akon. Taas si kaswag. Nanang, gagangay la day ta. Talumakayan ni tatang. Umay kayo kit din. Mapantayon. Tatang, dito kayo pa'y balay Di kayo agdanag. Tawagak lang ni Lola. Tayo supay lati mangkita kada kayo. Anya. Talagang awan patag ko ti anak mi. Tilatan inana ti kay kayat na. Alan nanang. Umay kayon. Mapantayon. Siya kunti imay, ta iso tibilin ti apukok Dario. Apay, talaga ka di ama di tirik nang. Uwan, nanang. Talaga pinaypaiso ti anak ko. Timbaga na da kayo ti umay di ti balay. Unayan ti anak ko. Nay, makaluluwa ka matang Dario. Madlaw ko ngamin, asa anak napatag iti apo ko yo. Masakitak. Nga may sapar na pailag ti mapanagpasyar akadwa na ti inana. Dario, Uray di nagturpos iti kolehiyo. Nilatan ruwen ang inana ti nangimarcha kan kwa na. Nasakit tinakam ko, iti ipagpakita ni Larry. Nanang. Larma, isutiin na. Agmano ak, nana. Kasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Nanang, isuti ka ayan-ayat ko. Ni Lerma. Kasta ka di. Ne, apay ngay adito tayo latan nga agsasarita. Tinasayaat, mangkita tayo iti mabalin tayo apagtugawan, anak ko. O sige, nanang. Nanang, kaya't kun nga ikalay sa ni Lerma. Adakan ka dahita, anak. Sa bagay, nahustuan kayo matan ititawan. Adamot trabaho yung agpadpada ka ni Lerma. Di, agkalay sa kayon. Agyamanak nanang. Agsagana kayo nga rod. Tamakitulag tayon kadagiti dadakkel ni Lerma.
Tatang, ayaban mi pailangan ni nanang iti balay Tawan ka duwami iti asawa. Ora, takabailan nyo matagluto iti kanan nyo. Nga ora may sa kayo dito balay. Sige. Ayaban nyo nga rod ti inayo. Makipagyan kada kayo, Larry. Agyaman na, tatang. Ala, masakit kayon samot, tatang. Saan? Sa gubanit labasit na ito'y. Tinasayaat. Mapan kayo laangan iti doktor, tatang. Ni Larry. Saan mo ka diya kadua ngay may dito'y balasang ko. Kaduhak, tatang. Ngam saan matadimanon dito'y balayo. At dalaang dita balay ti kaaruba ang makiin-in ni storya. Anya, apay ngaya di na kaya't tidumanon dito'y balay. Diyak amo, tatang. Siyak matimbaon na amang kita kada kayo. Sige, tayo nakaibagakin ni Larry. Masapol nga ipan na kayon iji ospital. Masapol na makonfine kayo, tatang. Dito ti ko na ti doktor. Tapno maasikaso da kayo na imbag. Agiyaman anak ko. Sayang ti oras, tatang. Isong anusan nyo pa lang tagyan dito ospital. Nauray awan ti mang bantay kada kayo iterabi. Masapol nga agawid Tado taramidag. Sige, anak ko. Di kaya dana. Tadamot lagi ti nurse sa mangkita kada kayo dito. Sige, inakod. Talaga, nga aday utirik na kanyak ni Larry. Diyos ko. Da ito'y kadinti supapak ti kinaranggas ko kadakwada iti. Agbababawi ak, Diyos ko. Gapo ka lang iti kinaranggas, ngay nararamid ko iti kalabas. Uray matay ako. No kastoy matlaang ngawan mangipatpatag kanyak. Diyos ko. Nakay, ada akon. Siyak ti mang bantay kan ka diti ospital. Rowena. Ha? Agluluwa ka? Ang yamanak. Asawa. Ang yamanak. Tadda kay tamang asikaso kanyak. Itatamasakitan. Asino pa'y kumati ang tinulong? No saan adata nga agasawa? Nangro na ita, tabumaket kan lumakay tamatan, Dario. Daklem pagkarop. Asikamot lagayam ti adda mga asikaso kanyak. Rowena. Asawa ka. Iso arumbang lang asyak ti mga sikasukan ka. No di nakayat, Dario. Awan mabalin mo. Tabi si akanayon ni Larry nga anak ta. Kando kas jay man ti maipakpakita na ken ka. Maawatam ko ma. Gapo kadagiti inararamid mo iti kalabas. Ngam amok. Si pupuson to ang mapakawan na kadayjay. Taama nakakat nga rod. Kan maysa, nasingpet jay anak ta. Mababay na kada kayo iti anak ta.
Ngamin, nagbali na ka naranggas, hindi ka na kayo. Iso apakawanan da kuma, Rowena. Napakawan ka, Dario. Isu nga agpaimbag ka. Taawan sa bali nga agtinulong, no saan adatamot laeng. Oh, Nang runa ita, tabumakat ken Efeso Kapitulo 6, versikulo 4. Dakay ang naganak, di kay agsao, wano agaramid kadagiti banag, ang mamataod iti panagpungtot dagiti anakyo kada kayo. Padakkelan nyo kit di ida iti na Kristyanuan, apan nakadisiplina ken pamagbaga. Papagayam, ditan tinagipusan ti maisapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.